بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێ لە ئەڵقەیەکی دیکەی پەنجەمەوە لەگەڵەوەی بەڕێز و خۆشەویست داین لە بەرنامەیەم جارەشدا درێژە بە گفتوگۆکەمانە دەین لەگەڵ پارێزەر محەممەد عەلی ئەسڵان هەروەها سەرۆکی پێشووی پارتیا کارکەرێن تورکیا. کاک محەممەد ئەسڵان یەکێکە لە کەسایەتە دیارەکانی باکووری کوردستان و شایەتی لەسەر ئەو ڕووداوانە دەدات کە خۆی تێیدا بەشدار بۆ یاخود لە نزیکەوە ئاگای لێیان بووە. مامۆستا بەخێر بێتەوە بۆ بەرنامەی مە. سپاس بکەم. مامۆستا ئەم لە ئەڵقەی بەرێ ئەم بەحسە چێکردنی پارتیا کارکەرێن تورکیا کرد. پارتیا کارکەرێن تورکیا مانیفیستۆیەک یاخود تشتێکی وی هەبوو بۆ چارەسەرکردنی پرسی کووردا؟ تو نەبوو. تۆ نەبوو. تو نەبوو. وقتا ku min kovar derkes min gel ciha bahsa Kurda kir mesela Kurt kir uçağı hoşyariyek şey bu. Yani bana esene de ne de dame nav evay merkeze partiye. Bale. Dijimi bum. Li ez misakil ketme evimiz orada kolases ketme merkezi bir şey hatman tevkif kirni. Bale. Mamasa govari tenavi çi bu? Çi govar? Yeni akış. Yeni akış. Bale. Bale. Yeni akış sabah üç koy. Ez hapse de bum uçağı ev Behice Boran. Seroki Türkiye Komünist Partisi bu. Bale. Evi ev kovarhalda bu. Eva sabah evi tehlike kemesine, Türkiye'yi tehlike kemesine, hıyanet kemesine ev makale komünibisi sabah korda. Ev khandın aleyhemde bun. Yapıştı Mehmet Ali Aybar bu tarihçi ikinci hatnen ziyaret yapın hapsida. Bale. Yani hedi min tabi ikna girin yani. Bale. Mamosta hizrek heye dibêjê yani İslamçı Türk legal ew komünîst û çepên Türk li meseleyê Kurda wek heb difikirin. Ew rast e? Ya cudayî heye? Sabah mesela Kürt teb vek hev difikirin. Bale. Difikirin. Naha gelek çep, yancı demokrat, çişkişgan cuda difikirin. Ev le uşağı teb vek hev difikirin. Bale. Mamosta to bahs kird ew lenaw partiya karkerên Tirkiye Kurdî şebûn yani pir Kurd hebûn. Bale. Ew Kurd bi hevra yani kutliyek çêkiribûn yani bi hevra kar dikirdin komekî Kurda hebû li nav partiya karkerên Türkiye yani bi cuda kar bike. Hebû li aliyê fikir ve ji komela Türk ve ne dikkatiyan. Bale. Vake wan düşünmüş bunu fikrin. Yani wana jî doğu digotun, evi de jî doğu digotun. Yani ne mesela Kurd binne evi. Bale. Ser bakaptım. Mesela doğu jî şunda mayine ekonomik bu. Bale. Qasî bu. Ez ketim uşağı hatta görranı, uşağı mesele derketin. Bale. Mamosta li programî partiya karkerên Tirkiye tu cara peyvî Kurd û Kurdistan yani li program ketiye. Tune. Programa wî Kemalist bu. Bale. Kemalist bir milliyetçi bu zaten. De evi de program evi sergotun evi ön söz yani nutki
Atatürk'e bu. بله Yani programı kese bu. İşte az vakta kettim beni bugür ya. بله بەس تۆ هیچ گۆڕی کاری بوو هیچ بگۆڕی لە پرۆگرامیەوە Gorandı çene bu uçağı. Çene bu yani. Çene bu. بەڵێ Sebebi bizi şu kesi hani programacı zede nakuneci usa. مامۆستا جگە ژوە ینی ئەو پارتی کۆمونیستی تورکی هەبوو پارتین سۆسیالیست پڕ هەبوون ینی ئەوانە چاوا دەفکرین لەسەر مەسەلەی کووردا Ser meseleyi kurda meseleyi kurdu o anda fikri o anda ve gavi tüne bu zede. بەڵێ Yani kesilser nedir fikri? بەڵێ İcar ez ser dışta disekinim. Yek mesela Kürt ve navi Kurda بەڵێ gere hun heldin. Yadın ki Kemalizm ki faşizme yani evnine milliyetçiye sosyalizm yazıcı nine evi kabulken. بەڵێ Yani harcı geride hemen çünkü Kemalizme kabul ki uşağı mesela Kürtçi dişi mesela Kürt bir. بەڵێ مامۆستا و ینی جگە ژتە ینی ئەو کوردێن ناو پارتیەن چەپ و کۆمونیست Böyle. ینی ئەویشی کەمالیزم قبول دەکردن Tabii ki. Komünistçi Kemalist bu. بەڵێ Sebebi vakta ki şoreş Sovyet. بەڵێ Çebun uşağı geldikçe Ali Kari'den evanacı gerten hareketi Mustafa Kemal evden pır yardımdan بەڵێ yardım emezinden icar harçı Türkiye'yi ona iktidar sandın harçı Kandakari Türkiye'yi ev gertin ev zanbun ko ev Kemalizmci sosyalizme yani cephe yani bu fikri için yeki ev bu tedrisat mektep yani Gülistan ona bu tedrisata milli dan de çiğ Kandakar Kurdun yancı Türkmen vakta dıkandın de Türkiye'de yek millet ekeye evci Türk بەڵێ millet edin tünnün zaman edin tünnün vakta beşi tıkayını بەڵێ مامۆستا سەرپێهاتیەکی گرنگ ینی بە تایبەتی بۆەوە و بۆ لە کوردستانیشی ئەو مەسلەی ساڵی 16 ئەوەی سلیڤانە ئەوی فارقین Böyle. ئەو مەسەلە چییە چاوا چیە بوو ینی هون چ کرد لەوێ دەرێ مامۆستا Lur hene hevalci Mehdi Zana Terzi Niyazi çent heval topun emri deri mitinge çekin. بەڵێ Girtin cabdan emişi veri se roja bere çum. Çuma Diyarbakır uçak tarihçe ikinci bu Lui deri itiraf derketiye be evi nasyonalist Kürt o evana tevcidi tipi de bun. بەڵێ Kutlu her belki halbuki çuma Siliva Lui deri mesele çev o nail münakşa Şerafettin Elçi bu o yedine Hacı Milliyetçi vederi Said Elçi falan. Tukutun eva mitinga kurdane hun genel sekreteri tipi dinin vederi binne haberdani بەڵێ eva nereden dijivine. Başım yukarı bu mugo hevala görtene demler baş vekil evci davet kerdine. Hacı Seroke Parti edince
بان کردم لی یک نه هات تک اوا هاتیه اون چرا دشوینه نه مثلا اوی میتینگا کردانه خنج کردا گره کسنا خبر نده بله ام گو tamam hun nahilin من مهدی وان راجو گم گو بیوی کاری نبه شو هونجی خازن ایدی بردن yani میتینگه نکن مگو صلاحیتی بدن من از اداره بکم بله قبول کردن مجوارا گفت مگو اون آهات بیجم میتینگا کردانه وارن امی کردی خبر دن بله مادم که میتینگا کردانه اینا به اینا به مشاهده دنگی خوب بردن شاهنه کاجی جوانا امی سابوته بکن مگو یک سابوته بکه ازی گلت قافیده ابکم آگر بکم من هرچی در دور خوشی گفت مگو سبا زوی که 10 مرف هندو کشن اواج مثلا مملکت یکی جان دنگ خود اوکر سابوته کر مگو اون لیخ مگو را 5 مر بکشتنی سبا من مثلا مملکت ورا دنگ خود برین باشه اوجی شو میکروفونی دستم ده bu می idare کرد من çıkası o heye. بله ملت زور هبو مامۆستا ینی خەڵک زۆر هەبوو لەوێ مەتنگی Mitinge bir 10,000 halkı Silvan Teninin bu. بله Der doğru vilayeti yani öyle her ardiye Kurdistan'ı hat bunu. بله Yani vakit zapmesin bu. İjar yani uçakı Carat Bey'in işte Mehdi Kurduk haberlandım ki Kurduk kesik Kurduk haber ne da. Mehdi şu Türkçe haber ne da. بله Yani herkes evde. Ahiriyet ama evana sebamen protesto bekin mikrofon eze haberdim hidi dest bekirim ki meydana mitingi ev bikin terk bikin. بله Müşavirin bu dest bekir gel kuşku bira herkes yıkılamak bu ma. O tezahürata ki esam mezin çi bu ku mehi ne di tezahürata ki esam mezin samimi canda yani ev bu. بله Jin kız gellek bun tedaş koy jini kızı kurda mere khuda cihat terine güzanda. بله Bu yani bu şekli cara evvel de tariha Cumhuriyeti de mitingiyeki de Kurdik hatı haberdan. بله مامۆستا تۆ تەنێ بە کوردی خێراتنی وا کرد یا یعنی وتاریشدا قسە کرد تشتی سیاسیشی گوتن İşte siyasi de bu çıkar. بله İşte siyasi de ha yekşi eva az siçil sale Kurdik haber nadım ve derim evime. بله Bu şakasına ama Kurda da bu Kurdik haberde de Kurdiyat ciddiğim daha bu. کوردیە تە پڕخۆشە مامۆستا نواشی پڕخۆشە Bu şakası daha rahat bu. بەڵێ مامۆستا ئەو تشتی سیاسی بوون شیعر و تشت نەگوتن ینی ئەو شیعر و سلۆگان و تشتی وا دەگوتن Şiirek yapır başa bu. Meva yeni akışı da çapkir bu. بەڵێ بە کوردی Bu Kurdi bu böyle. بەڵێ Ne bu? Rev. ڕەف Rev. بەڵێ
İjar geleke bir amda ne mava li min xiste kitabı da ve derkebe. بەڵێ Na çaptı. تۆ هیچ ژبیر نەمایە پچێکی بێژی بۆمە Em du birabun du jî tüvengê Martinî ketin serî van çiya. Çiya nebebextu mina cendirma. Pêxasbûn, birçîbûn û belengaziya me ra vekeribûn hemêza xwe mezin çiya. Dîsa kete bîra min xezal. Porên zer, çavên reş û kenî delal va. Gilî gazinê xwe meyle ser me da. Reva me reveke pir bi emane berî sad çû. مامۆستا و تژیە لە ئەڤینداری و کوردایەتی ئەو شیعر Ev şiir Kurdî tabii. بەڵێ کێ نویسیە مامۆستا و شیعر Abdurrahman Alaca hevalek kime bu? بەڵێ Evin nivîsî bû min yeni akışı da çap kir ve derece. بەڵێ مامۆستا و متینگ دەنگڤەداندا لە تورکیە و لە باکووری کوردستان Her dere. لە هەر دەرێ Her dere. دەوڵەت چ کرد بەرامبەرەوە هیچ نەکرد Devlet naha ez avukat bûm. بەڵێ Hukuk errin zanim. Era hukuka siyasi. İjar lûyê derê min xand kesî tiştek min ra negot. بەڵێ Yani min zanibû ez ê çi xeberdim, çav xeberdim. Mesela evekî bidim. Misalekî bidim. Da eger bêjî ez ê devletê hilçînim wê te bixehindir. بەڵێ Lê tu bêjî ez ê hikûmetê bi aliyê demokratîk welgerdînim kes tiştekî nikare te re bêje. بەڵێ Yani li ser gotinê hukukî yani rind wana evkî. Jar sabahî jî dûrda mesela mîtinga Silîvada min paşê arê mîtingî jî çêkir. بەڵێ Doğu mîtingî. Evî jî ew jî hat. Mehmet Ali Aybar, بەڵێ Tarık Ziya İkinci, Behice Boran, ona tev hatin. İjar mîtingê din da gelekçi tevkifat bû. بەڵێ Yani Kurdî xeber nedan, Tirkî xeberdan, lê xeletê xeber didan dibû suç. مامۆستا تۆ دەبێژی ئەو تورک و کوردێن ناو تیپێ ینی بە شێوەیەک دژبەریاتە دەکردن بەس چاوا تۆ کاری بوو لە ساڵی 69 ببیتە سەرۆکی پارتی ئەگەر ئەو دژبەریەتە بکەن چێ دەنگی خۆدایەتە چاوا بوویتە سەرۆکی پارتی Serokê Partî بەڵێ harçî Komünist Türkiye Komünist Partisi ona dijî me bûn. بەڵێ Wana namzetekçi derxist. Lê namzetê din jî wî şaxê hevalê Tirk Aybar be, Can Yücel be û yesa yekî ew Yaşar Kemal بەڵێ û gelek. Ewana îsrar kirin gotin tu bibe ji bo min. بەڵێ Yani ser îsrar ewan ez jî bû me namzet. Harçî Tirk tev girtin raya xwe dane min. بەڵێ Kurd jî mecbûr bûn. کوردیش دەنگدانەتە Dan. بەڵێ Ku nedana wê bidana aliyê TKP partîdan kargûm sekilana. بەڵێ Tün Tirk çik qas hebûn teva rey dane min. Yani bi heskirî dan. بەڵێ Çün got de esa dorda endamekî tenê mina yedinî bûm. Mi du tiştanî tu ew hem mesela Kurdanî hem jî mesela sosyalizmi sosyalizm
ئەو نینە کەمالیزم نینە بەڵێ کەمالیزم جودایە جدایە بەڵێ تەقاپەش خۆ نینە فڵان من شارتێ ویژێ ئەوە ویژی گەلێک هەم میتینگ بەدا هەمجی partiyeda بەڵێ bahsi kirç bûî teba jî ew kirin îqna bûn yani evî ancak yani seba min ew dikare bibe بەڵێ aliyê fikrî jî lê paşê ez hatme ji bartinê êdî ew ji qetiyan çûn carkenê li partiyê xwî nebûn boykot kirin ez بەڵێ یعنی مامۆستا دکارین بێژین مەسەلەی کەمالیزم لەناو لەگەڵ سۆسیالیزم belê تۆ جودا کردیە ینی لە سەردەمی تا چدا بوو belê تا ئەو دەم ینی بە هەڤڕانی تێکەڵ بوون belê min evê de jî nivîsî بەڵێ ew yeni akşê de makale da jî nivîsî gelek nivîsî heta nîseba wî li wê derê hene nivîskarî wî hebû mesela İlhan Selçuk falan بەڵێ evî di makalê wî jî min neşir kir îbreti alem sewa bixûnin بەڵێ behsa wê Kurdistanê Mustafa Barzanî dikir digo ew e aleti emperyalizm yani çi falan yani min ew tev ew kirim dijî wan nivîsî yani بەڵێ evana seba zarokê xwe seba jinê xwe seba bilengaziya xwe hereketkirine tu radbî ew e na aleti emperyalizmê falan dijî ewî بەڵێ aleti Kemalizmê yani ew nîne فکری کەمالیزم fikri Kemalizm. بەڵێ مامۆستا و ڕۆژنامەی تۆ دەرەکرد ئەو ئۆرگانی حیزب بوو یا سەربەخۆ بوو ینی ڕۆژنامە Yeni akış, ئەرێ yeni akış ez tenê bûm. بەڵێ Yani tiştekî hebû ku finansör jî ez tenê bûm. بەڵێ Yani ji xwe çar nûsa derket, çar meha derket. Avukatî dikir her çi qas qazanca min hebû wî wa min ew dikir. مامۆستا لە گۆڤاری تا هیچ نویسی کوردی چاپکردن بە کوردی تەنێ بە تورکی بوو یا کوردیشی هەبوو Kurdîce hebû. کوردیشی هەبوو Kurdî jî lê ya Kurdî makalê Kurdî na lê şerî Kurdî gelek bûn. بەڵێ Hem şarê wî Zembil Firoş çend ew din jî Cemîlê Celîl aliyê Sovyet بەڵێ wana şandibû be ew bû nota rin müzik falan. Zafin bû. باشە مامۆستا ئەمێ پشوویەک بدەین و پشتی ئەم ئاخافتنی خۆ دۆم دەکەین